webahlali yaze yasithi igama intombazane yaze yasithi igama intombazane webahlali entabeni lapho ihamba khona abahlali. Awukuzwe uze nendlebe ngikuxelele, awukuze nendlebe ngikutshele ukuthi uMakhadzi uhamba kanjani ehamba khona. Ungakhohlwa phela ukusubscribe, ulike, ufollowe, ushare namavideo wami. Ngiyakuthanda nje njalo, ngohlala ngikuthandile ke. Ungakhohlwa ukusubscribe ke mhlali. Ayeke bahlali, South Africa iyarocka, South Africa ine energy. Hayi Makhadzi hambile wayosidumisa le entabeni zako Canada. Thiwa bawuvala umlomo webahlali, thiwa nje South Africa iyarocka, ine energy. Because of ube jiva uMakhadzi ebulala after stage, engancengile lutho after stage, enza show and wajiva vele niyamazi uMakhadzi ukuthi une energy enjani mase stage. Akaloku eshona ngapha nangapha, uyayenza lento yakhe and usenzelile igama lenentabeni ko Canada. Vele nje kuthiwa South Africa. Wow, South Africa. Abana ukuthi ene ngoba umhlobo bani, kodwa nje bathi wow, iSouth Africa iyarocka, iSouth Africa bane energy. Ngoba yini? Benza into yenzeke. Simbonge kuMakhadzi ke bahlobo, simbonge uMakhadzi bahlali ukuthi uhambile usenzela igama lene entabeni, ukuthi si South Africa sikhona, ukuthi South Africa siyarocka, eSouth Africa siyayenza lento. Simbonge kuMakhadzi. Simbonile ke futhi eshutha nezithombe zakhe ekhona lena entabeni, kodwa engazi ukuthi uyasho ukuthi ke nge-30 uzobe elibangise, hayi uzobe esese UK lapho ezobe lokhu ejiva khona futhi ebambe khona futhi enye ngizobiza ngane enye phela inhlanganisela yakhe yokuyojiva khona. Kuphinde usazodlula eToronto ke-America ke lapho ke ezobe edlula khona, nakhona uzobe enye ebambe enye futhi nakhona umdanso wakhona uzobe edansa nakhona. I think uzobe ebhukiwe nakhona ukuthi uyojiva khona, then abesedlulela ke ko-UK. Simbonge uMakhadzi usenzele igama si South Africa. Kuhle nje impela ukuthi sisupportane nje kanjena, nje simsupporta na uMakhadzi ukuthi aqhubekele phambili. Nabanye abazothi mabevela nabo bevele lezabo sibaphakamise ngendlela siphakamise ngayo uMakhadzi. uMakhadzi phela asibangana ndaba ukubuya understand umculo wakhe ukuthi uthini, kodwa nje sathanda energy yakhe, the way ane energy ngakhona ukuthi yasipha yasenza sabona. Noma okunye phela besi understanda ke, kodwa phela bakhona abanye aduthi mangithi mina Makhadzi uthot mina ke bengikhona ukuthi ngithi uMakhadzi uyacula, ngiyayithanda ingoma zakhe wadwa. Athi omunye hayi mina ngi-understand ingoma zamaKhadzi, mina ngiyazithanda ngoba ngiyazi-understanda because ngiyalazi inentuzane, ngiyalazi ulimi lakhe. More understand ingoma zakhe uyakhona ukuthi ulento connecte ngomini zakhe. So mina ke ngiyazi-understand ingoma zakhe, ngiyazithanda futhi uright and usiphile igama entabeni lena kwathiwa nje iSouth Africa, cause nje bele uyorepresenta thina njenge-South Africa ukuthi sibe negama ukuthi nathi sama-South African sikhona lana. uMakhadzi ufike wasidumisa lena entabeni la hamba khona kule ndawo ahamba kuzona, uyasidumisa ukuthi she's from South Africa, ukuthi ubuya eSouth Africa. Guys, ngiyayibonga uthando lwenu, ngiyabonga ukuthi omunye nayo wethu simphakamise, simenze naye ukuthi agqame, avele, abonakale. Siqhubeke njalo nje, singabukelani phansi, singabhekelani phansi, singenzelani umona. Qhubeke njalo nje, sisupportane, kube kuhle kube njeyana. Njengoba ngiyezwa nanokuthi nengoma enye ngathi bathathe kakhulu ile nethi shintsha magiya.
angazi ngizothi ishintsha magiya kodwa isho lapho wathi ishintsha magiya. So yeah, vele ngisho njalo ke mithi ishintsha magiya shuthi ngiyabona ukuthi ngoba mhlawumbe lapho ukuthi ishintsha magiya engathi bathathile vele lo ngoma hawu uyarocka. Simbonga uMakhadzi ke usenzelile ke wasibeka endaweni dumisa wasigqamisa. Siyabonga Makhadzi phambili noma usubuya futhi ungaphela amandla uqhubeke njalo Ntombo. Siyabonga ke bahlali, ningakhohlwa phela ke ukuthi ni like ni subscribe ni share ke ama video wami njengoba ngimdrophela lokho naloko ngikutholayo. Ni like ni share ni subscribe futhi bahlali, ngiyanithanda ukufa.